ji ka thâu be thik kham tam ya ki kan thei bat ki members ki badon meneu la ong CEO jami hadu saulak site to ya di saulak site ni ai pi ka ko working capital kami ong start-up capital nanti susu ni ai kata revolving fund lembaga di village organization kalau ke jingkur ku ke crowd ya di baik-baik nong jong ke jelam ikla jemi kalau koi ban lagi bah lembaga SSG lembaga di VEC itu di jingbelah pasti Hadir bak sorkar ke pergelai di guidelines katukan ni bangin ai kabor ka bakambun syakilong kami dengan dai dan bulong sisa na konstruksi la jongru ki mapun ki stretch isi kile di kente bro kata bayat urang ba ke jiken kabia tan sushi gelong kami sanaya rupiah lagi hik kejinghen gam kade banbiang ladam biang klep dia hi ke jelas dengan itu hok fi hak ni ke ajar khatra hadu mentah ni idon jikermen ya kajing ya simberta jompi kilong kemi lan ikethe hak kabia trade dan betang business lembaga SSG baru unjuk lembaga VEC iyo bangket iyo sok obatnya dengan mat lapoi kapor di bain tidak bain menangut warga kamsnong rul hamai kilo kini teban jenola menaik asnong kilo kini ngambil ke balong dong terlebih kata gaji siang bat bentar makai 90% di kilo kami di badan nanti telong kami baik ngakwa batong yopi kasorkar MDA hakok kejelam jong ukorat sama ngibuk iapi hak mate bangin ya tei bangin ya kentiu ya kejelang kejungi Indonesia kemana dia kata ke bangan kuaban ong ya. Nanta susu ngidon ki inisiatif kita ke program di babun serta. Kini kipor hakawai blok di daga samu itu di pickles nyong gisnya. Dan kemudian sni ngalit antai badia meli jogi. Penginya samu itu gisnya di pickles. Katu kali kawai kapan jarak ya kakamai kakaji kilo ye kilo senjong lada ngilong serius lada ngikit kia kabae pik jinglong jongi kolong ba ya kapuyo ngiyo sting leyu ki usyo ba ai ka sorkar subong kata sorkar kau pisahi mereka pisah kami nabi wat om ba kata kesorkar ka prinhi ke pisah leyofi ke pisah ka di jumpai ba yopi om bu ba kornat sama ba prostun ton song don machine ban prinhi ke pisah am de yong wat si ton karu ka de ke pisah ka kesorkar kalum nabi baka bakhadu kan lek biang sapi kata ke don kontre yung ina kesorkar